Режиссер Маргарита Васильева сенекер хлопок одной ладони үс көстүттен турар кенегетигер ологуран Виктор Франкл «Скажи жизни да» кенегетин колбон бу спектакли турорда. Спектакльге асприятер донысыллардагы концлагерин лого көстөр. Ол ыркем жиңчакчыта оюланар. Меха бу сенекер из жизни насекомых тен пьесаны биги усран халаятчы бут Юрий Макаров сөбеләбите. Атындык туророн диханан эреневинден бербите. Тона агам барама мен өйбер тогора хлопок одной ладони денгел ытыска Гитлер образа көстен келбите меха. Аны бәем бу психологияны олустен үлүхер боламын кихине бир образынан болбакка мен спектакль бер үс образдарынан көтөрдүм. Бу спектакльге Адольф Гитлер орулун үс артист олорда манна тиран бәйтин бетиретін тахынан үтө вонна мөкө өрүттөрө утарсыйлары жөһүрүндө. Огордагыттан Гитлер уйулгата алжанан өрүү сене билге батталга сылжан кырыктак кихи болоулаппытыттан сагаланар. Ол кеннекине аан дойдуга өһүрен жонунан аакпат болбуда көстөр. Маны режиссер Гитлер жону таракаңы холурунан оюлата. Борол хүддәгә рахан тайда хәбле олары хаҗҗыгыт кеһене көрдөрә буллады беһеге. Олен бәбер холобра утарылар соллах оролу оннур хүддәгә рахан дип. Ол гынан бер режиссер көмәтне кайды үтте ханыбыт. Спектакль көрөөчү дуухатын күүскө тарыйда концлагер хайылактара кайдакта холокко жулуурдарын сырдыккар эллерин сорогор маннык ыр олоктон келейлерин театр артыстара көрөөчүгө толурут еттилер. Бу биге олоқпут дойдубут история тегарманнык еденнах кеме биге бу бар көлөнө өйдүхан хыжыктакпытен тух кайда курдук ырхан кемнере киннер аханнар бу биге билин жолоктук орутен бу Маргарита роун хөпкө терден артисттар ахары шүйдүк оньон бу залга мустуутказы би зритель духатагар тиен кыдыктаганы детердик ол шүйдүк оньотлар. Бу спектакль жин көстүүтүн режиссер көрөөчүгө тухайытын тылынан тердер олу сустук. Онон сүүстөгүл истияктагыр бутур оруну эт карагынан көрбүт дууханан ылмыт ордук. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сака телевидениета, Нюрба.